achulu pocket yario achulu makinywalo manual le gi ke maka piera bu ngwen non dok ping achulu ne pat ka achulu me nywalo maka piera bu ngwen ki wiye mi biro na atin achulu ne pat ning pat kit gi ki nenu gi pien na achulu me nywalo kare na atin ni kerga ite lokela tien mon te tam loku dilu pien kama no mireno jenge ye macharo te kwane do pere ka kwiri cha oboko do la tien botamo loku dilu ento ke chere rok mukene kunu dilu ti kunu ni te kwar ne perwenyu en loka dilu jeme manyen mudonyo ni en mera iko megeni en mera o weko kinu kene ana miyo jokes macharo kite mabe loka dati ye pe ureke ken ana wale ni I like the religion systems Catholic take him kitgi their doctrine tie ni wan we go rilo matwal pe warwen miro obet kingo wani nyom ikin to tela din machalo pati ki jomo kar ko mir ko bet pe we go ko lo wa ko bet yot we yin nge gena chele gi moy ken ma wa timo wa timo pe wan wen bien ga dago tilu ti bi chalo tawne kere ga tiu kan ma gem gitiga oh yes ka wa chero e protestant ne wa joking kwer ga wa ni wa re ker ga wa ni kar ma wuru no ni kiti ma jon pinia wu tawne gin ma megi nyula dini ma megi nyula ye mir ke nywara we huwa nyom mir ko betie we foundations mi church wa nyu religion ma mewa mir ko bet gin ma nywara ki church kenyo en we nyom bedo ngo tie kar ma gin lo ke ma born again churches u chake jo we ni we ke ngini wa no ti lobo mir wa dange ma bear ida we should make noise so that down ko ngini wan bengo we exist Kina dogmatic doctrine ma megi. Now, actually kwi ruwenyo doctrine ma megi yo. Actually dum ti ata ni kwan. Kake menero megi tuara ni. Genti ka building on the foundation mete kwa harugi. So pero when entire pero when eni wenyo jenge witela. Wilutela ma wano yerogi, lutela ma wano nywara. Pero tela di ya chula rioba. Mawa nywaro ge anywara ki mawa yaro ge yara mawa nywaro ge anywalo tera mena pien wan chunyo pe chol bene ka che gimoti muteri unyoti ka lobukuri ugak wogo wan wajolo ien ke chuny maleng kono kipa chuli na ayam gimo miero to me la kubali donki na doge pe chal tongwen ene wabitiero in nyono kitini nono nogi kako pobo ke kalo me weko gimaraj mu weko la teno ritim ugak chengwa te tien loke ni kit ma wa Yesu Kristo wajo ni in kai balo kong ma chiel tim kija ibot jomu bali kumi kala tena chuli mangeyo lamu doge kong lamu doge ni wan machalo wan kawa balo tim ni wakija i Bible wajo ni wekru ba tim iri kija ke tim kija ibot jomu bali kumi ke lukuori neno kama weng pingo pien I Bible kite kwara chuli gimeti ini beda goja ibedano ma ulonye era ye the purity of the individual I actually pirate petila ten mama miero beri uvuri ke bali wiye ukuwa ke bali Mario kiru dokero kama dako ke la choo ke juma gengi pero gi idokero eruni kabal moy kero time nyoda nyopo ka vuru wiki manyiri miero da rio nyo adek magi beru ka chielo ku bet magulonye makit gati eno wego bene I Bible Paya iblo bwe papi siling nyopi guri nyopi lonyo nyopi cham miero wa cha ko ne tet ni kit wa unutini ni good karwai book magaluni kit actually kid mewa unutini ning kit wale eno ni kombedi perero bakay ki mi ci ling billion abong wen kombedi kit wale eno ni puri pekere kay ki mi trillion apa ni beri jebani kay pege kit wani paya be loñ
Ene ilemon gloni virtues. Ni ani virtue mene man actually bar ni dana ni dana ke kom. Ni ano. Umier in ne wo lo be war. Yes. Umier be dana ma wo. Umier be dana ma genne. Actually kadong in pe genne donc ni dal dana ma kire raj. Umier bene ibe dana ma lebe pe bet. Ibe dana ma buane. Pela ngwete. Ibe dana ma la tij ma tek. Pe ma kome waj.